Hello, gagayam, kumusta man na ni Titunggal Maysa? Baro man na nga episode, wano sa bali man na nakapadasan, ti may drama dito manang biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang itangem, sakbay na, makablawa mampay, danan si Pajarillo, Vilma de la Cruz, dita Flora Apayao, kani Rinaldo Tipano, dita La Purisima, La Paz, Tarlac. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko, dirma ng biyanang, ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapaap ko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse, uray nang ina ti mabayadan iti dayta, ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa'y high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak, nanang. Iso nalaang ta talaga adyak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay ko nam, Leonor. Di ka nag-eskwela ko nam. Marigatan ak, tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka amakaadal? Kasano tayo laangan nga, no di ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay, tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga giskwela tapno pumintas to matibiyag na. Kitama nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na, tatang. When tasadot damat ngagtrabaho, iso ano si ka, lumakalpas kay ti panagadal mo, ipakat mo adagaws, agtrabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka, ag-enroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti amo kakurso ay enroll ko. Siyak di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no paginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na, no anyan to akurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na? Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta akurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin na kabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalaan day ta. Siyak, ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw, jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam, di kotse pa yun nakabagis kaw, numapanda makichinda. Ken numapanda makimiting iti senyor, di kotsidan.
Doon, kan dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to na imbagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masurat. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asalunsun ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan nak matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan angarod. Ngam kasanon no marigatan nak kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raon. No kasapulan nga kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kina-nurse matalaan ni Leonor kabagays. Wain ka ba guys? Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumag ti bumaknang. Kayat na kami kanumag ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidan mi mat amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagays. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumatan, taawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanagibang kag mau para iskaw. Ay, way, pare Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natag. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor, di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Gasla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan da. Nasyan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kina maestra, paray. Ay, kina maestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak kaw. Ag nurse taw ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan ka. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti ibagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo. Mabutengak lang amin ka ni Tatang, isuawan, kinunkunak. Ngam kinapod na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak.
Amok ti pagpatinggan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laeng anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam, ngam ka ba alamot gayam? Agabang akiti pag naada kiti sentro tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaanam ti ag-eskwela ha. Anay, di na ko mapaayan anak ko. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may. Tay bagbagada nakulnut kano ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na pud nunay ta, Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutem nga min nakulnut ti ulo mo iso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo ijay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, pasano na ito yan. Nagpigsa ti tudo ken angin. Pasano nga tanda ijay mulak. Bigla mo't ngaminin ang nagbagyo. Kung nga raw. Ay rumarak ta nakita ijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan. Agan nadak Basta nakita iti mulak tanay. Jak makaid na bakit. Awanan bakit. Nadadaal na iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan tan iti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa nabali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo itaas si Mister anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag-triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Ketnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya. sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Wunman, LV. Tuladon ka. Kaya't kuti kasitar aramidam. No linyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang ti lako ta.
Yamutan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadail damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay. Sapay nakumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Oray mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pailaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iji anak ta. Bakit nalaing na jay. Saan na masapol at check-apak ti grado na. Nay, naila ko yun samot kantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Iso tinangila ko. Nagbasit lang aruden adaga. Inla ko na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga nga min nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay nga min nakasya kurso ti innala na. Ay, talaga nagastos day jay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal jay anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan jay ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay la ko mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Ruden LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Win LV, mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da, ngam awan met gayam. Basta, makamuditan. Pag negosyok kit diti inurnong ko nga inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sasemestre latin na ilupas ko, idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagit. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan, anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga ita, ta sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid, anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka, anak ko. Ay na, pumadan na hindi pa nagturpos jay anak ta bakit. Ang graduaran itatawain. Ay,
Apay, saan ka naragsak nga agturpuson iti mabiit ti anak mo? Ay, di mo namnamaan day ta isko. Ha? Anya ti magbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaeng numaamamon day to eh. Ta nasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta? Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasim mo. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiyawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukasta, sinayang na lang ti kwarta anay itad kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang! Lukatan niyo kumaday, toy! Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na! Kat di ka nagpagpagita pa din doon! Magilawlawan ka! Dinadal mo, di pa nagtalik ko kan ka! Isa pumanaw ka! Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamo iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartana ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrubot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sentral, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakdad da ito'y. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag isayin intad yung kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramidak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanandak ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pagaraw. Tiambaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak kao. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma anak kao. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos, para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ko. Na-ospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko iti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensyaak.
Oray sana nakalpas ta anak ko iti panagadal na, inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas, iti biyag na, ket ita ison ti mangtultulong kada kami iti asawak, bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, tigayem mo, isko. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.